چاخو دماوه خوش به تماشاوانه هیجا جی روپیده لبه داره لناب روپلین چارپل مدیای امی بنابه روپلک جدیرو کامه امی برنامه که پیشکش بکن برنامه کامل به داره پیشکش بکن برید وقت خدا تلویزیون کردی که دمه آماده کربون و بنابه دیرو کامه برنامه همو وقت بلگه نامنه وقت بلگه فیلم وقت دوکومنترن که هر دم اکتوالن برنامه کامل به داره پیشکش دکن پرانی لسر زمان کردی لسر دیروکا کردیان نزیک لسر شخصیت کردی نافدار لسر دیروکا زمان کردی و آوستایی زمان کردی و پارتی زمان کردی و هم بجن زمان مدی نزیک بونا دیالکت کردی لسر دیروکا روزنامه‌نگاری کردیه لسر شخصیت نافدار کردیه وی آوایمت پیشکش بکن هرچندی نهده ساعت سر در بس بمجلی لی برنامه هر تم اکتوالن جبرکم ما وقت دوکومنتر آماده کرنه ایجار لبر پیشی از بجم برنامه حمود آرشیو انستیا کردیا پاریسی دنه ما جسروک انستیا کردیا پاریسی کاکنده نزان رجا کرد و جی رجا ما قبول کرد و دستور دامه کو بشک جوان برنامه چارپل میدی ده پیشکش بکن لسر ناب چارپل میدی گلک سپاسی دکن هر وها برنامه خوی پیچیده مگو میجی بدن برنامه ما ینکو به کردکی زازاکی لسر جیانا اسماعیل بشیرچیه برنامه جی که محمد مال مسانج وقت خدا به رپورتاج که دور و دریش پیدا کرده بود به اسماعیل بشیرچی را برنامه کر شش بش سه بشوی یعنی سه بش هم به کرمانجی هم به زازاکی یعنی کردکی زازاکی و به کرمانجی دست به که ده هر سه بشن پیشی امی به زازاکی بکردکی بلا بکن لی به زازاکی که نرم خوش از تخمین دکم همو کرمانج وقتا گداری بکن اوی هم جیانا دکتر اسماعیل بشیرچی بزانبن و هم جوی زازاکی که خوش و نرم اوی یعنی گداری بکن و فیر ببن بله جنها ده از بیدارم ام به دیتنه که خوش بان برنامه خود تماشا بکن و فیری زازاکی که نو ببن بله ام به هفره تماشا بکن دما بخیر تماشاوان هیجا هم بخیراتن برنامه که دنیا دیروکامه برنامه ما ایرو برنامه که تایبتیه لسر دکتر اسماعیل بشکچیه ایجار کاکمال مسانج او بخوا چوبو او دیبو ایجار بیکو از دکم دتایا ما مستت بخیراتی و تودی تدکاری بحثا و هفدیت نخوابکی ما مست اسماعیل بشکچی مروکی گلک هیجاه از سال 2000 ده چوبمان خره من جرا ودمي من قوتو كو از دو خازم پرا دور دريج بپیوم ودمي نيتا من او بو كو از پرا بپیوم و هفپیوینه آواکی وک بروشور یاجد کوواره که ده بوشینم لفرسان چنه بو وساما ایسال دیسا من جرا قوت مگوت از دو خازم ترا بپیوم و امیوه هف پیوینه ده کردیه که ده بوشینن قوت باشه لسروی از چوم انخره او لانخره لورا مالاوی از چوم عبدالله کسکیجی بمره بو دو هوالین کامرامان رمضان و فاروق جی هاتن ام ده 3 هزیران 2009 باوی بون ام پیوین از هوجه ناکه زیاده دریج بکم لی ماموستا اسماعیل بشکچی
نتنی مروک هجای مروکی گلک مرود کار بیش مروکی استثنائیه براستی او خاص استثنائیه کو جناب میلیون ترک وقت ترکیه کی درکتیه و دما کو هبونا کردا هبونا زمان کردا لترکیه دهات انکار کردن قد خبو وی وک مروکی زانا وک بيجي زانيارك عالمك كل üniversite دخبتي هم بر و إنكاري و نحقي و ظلمي دركتو قلت لغور علمي لغور راستي كردهنا زماني وان هيا ودوي واردة فكرة خواه نويسي ولسر و قالك زحمتي ديتن قالك جاركة حبسه 17 سال زیادتر تا حبساده جیانا خود در باز کرد. و ایرو وقتا مرو گوداری اسماعیل بشی دکه یعنی جنویسین وین دخوینه دبینه که او هنجی لسر بیرو باورین خواه علمینه تشتین که باور دکه بوان رای دیسا حق و حقوق کرده عدالتا کو جبو کرداجی وک انسانین وک مروین وک ملتین دن جو کرداجی لازمه لسروی بیکو ورداوی ده بجن چه بداخواه بفکری دپاریزه و ناوی ده گلک لیدرین کرده سیاست مدارین کرده کادروین کرده هاتنو چون ده جسالین 1967 حتی ایرو جوانا چه حیفکو گلک جوانا ج ادارین خوش دوزا کرده دبج یا بردان یا سکنین هن جوان بون اطرافچی هن جوان بون مروی دولته هنکا بوکری گوتن کو ام دخوازن ج کومارا ترکیه را خدمت بکن و آخرابتر گلک جوانا ایرو گاوا مرو بوارد پیوه یا گوداریا واند که یعنی ویسه واند خوینه بیکو لخوام کرورن راستی بیجن بیجن قلسیا خواه ببیجن دبیجن دنیا هاتیه گوهرتنه دی ایرو نوک بریه دبین ام نکارن او تشتین بری کو هاتن گوتن وک ولاتی کردستان بیجن یا جی سربخابونا کردان یا دولتك جبو كردا او تشتان دبني يدي فانتازينا وقت هاتي گوهرتن بري من او تشتين برينا دا اصل خدا وقت تمتي گوهرتن يعني گوهرتن لجياني للدنياي هر دم هيا نتني ايرو گوهرتن چه بويا گوهرتن فيلوزوفك يوناني هراكليتوس 2000 چند سال بره دبیجه تشتکو نای گوهرتن تنی گوهرتنه پانتاره یعنی هر تشت دو گوهره یعنی گوهرتن ایرو تنی چه نامه گوهرتن دو جی هبو پیر جی هبو بریوی جی هبو ایرو جی هیا سبی جوی هبه گوهرتن تشتکی دنه لی گوهرتن اوه کو مرو بر باشی بگوهره از دریج نکم مامستا اسماعیل بش چی ایرو جی هر شخص او بخواه وک مرو ام بیجن وک فیزیکی بجنو بالاوی قلافتی وی بچوکه لی مرو وقتا نویسین و دخوینه وقتا گوداری وی دکه وقت چیایی که هنجی لجی خواه هنجی لدو راستیه لدو علم زانسته لدو حقوقیه و جبر ویجی جبو حق و حقوق کرده تید کوشه فکر خود دومینه مرو کی نمونه از نابیجم چه بیجه امی گوداریاوی بکن امی باشتر ببینم. باش. برای تماشاوان ایجا برنامه کو ماموستان جا آماده کریه امی به چند بشا پیشکشی و بکن فرمو نه ام لبشه پیشی تماشا بکن.
Şu anda değerli sosyolog İsmail Beşikçi ile birlikteyiz. İsmail Beşikçi, nika ma sosyologi heca İsmail Beşikçi gayrayı. Demek ki kale Persan Kurdan kardeş Türkiye'de kadakabe. Demek ki estbiyayişi Kurdan zinyameni kabul kardeş. Demek ki bu kanunu cezayan verni münakaşaya Persa Kurdan ro geriyayni. İsmail Beşikçi ilm خوری کرده به رهبر و سیه و عالمی باوری و فکری خو بیک راستی را تعویض بدو بیک گامک پید برزو پاوتنی ورنای سبک دشت ایدئولوژی رسمی فکری خواتنی ماموستا اسماعیلی هوتی سر رزاور یعنی نزدی چاران رایوی عمری خو زندانان da viyarna. Semedukum mamosta İsmail'i hina nezdira nasbiki mado çend persan era bi persi o goştariya eybiki. Tabi khayra me mamosta İsmail. تخیر میان دبی Koray zanayışımı te sera 1929 iskilipa kaza bajare çormi de daika khorabi. To mekteb destpek o miyanin iskilipte lise Çorum'da wende o 1996 tu dedi üniversiteye Ankara fakülteye siyaset naside to wende şu tamam kerdo. Gelo no malumat rasto. بله از 1929 İskilip'te Dayka Khurabiyan. İskilip Anadolu'ya miyanında kazaya bajare Çorumyan. Nüfusa ey homojen. Heti etniki razi, heti dini razi homojen. Türk و حنفی که مازی ونایو ما dinsel bakımdan da وندگه دستپیک و یه میانین اسکلیپ دوند لیسزی چورمده ilkokulu, ortaokulu İskilip'te okudum. سرا 1906 دده موند شیخو فاکولته سیاست ناسی ده tamam کرد 1962 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini دبارا که ما خراب نیبی ما چاروای و برای بی aileden geliyorum. 4 kardeş. Dadiyo babi tu çıkar kerdini. دادی و بابی می وفات کرد بابی می 1908 هوتای هشت وفات کرد هوتای هشت سرابه 78'de هوتای هشت هوتای نو سرابه دادی اما 1908 نود وفات کرد آزی هشتای نو سرابه Vasaray tovaş. نکا برای من مرا پیلیری استی abi وایا ما استم اس تور شنکی وای و برایانا Ne iş yapardı babanız hocam? Babi tu çıkar kerdini mamusta. 1900 سران 1920 یوده ماموسته بیوم مزون رشتیهی öğretmenlik ماموستایی کردم 1920 دده او شاوتو جبهه لاسمد کو جنگ قدیایم 22'de cepheye بشدار جنگی نیبیوم fakat savaş bittiği için 1920 هیره را پی رینا ماموستایی خود دومنایا sonra yine öğretmenliğe devam ediyor. İskilip'ti o Davud. Ve köyde Deva Kuzuluki. Yak İskilip Seriye'de. 1928 demo ku alfabeye neva amaya kabul kardeş. çıkınca Babimi intibak ne kerdi. yeni yazıya intibak edildi. 1928 de fek mamustayı ra varadayım. Gedeyi mi de bavkimi dikandar bi. Una yani virimi. Babam bakkallık yapıyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Hocam sizin mamusta mürrey cay wend ki ke şuma be rayre mübadeleyi Yunanistan ra ame Türkiye. Rasta gelo.
در حق اصل و فصل اسکلیپشان ده از وایل آگهداریان سالامان نیا Şöyle bir معلومات کو ونیزی استو 1400 1400 دده بینتر تیمور Yıldırım Beyazıt arasında و یلدرم بیازی دده جنگ انکارا ویجیا halkı نه جنگی ده شار اسکلیپی پشتی دایا تیموری daha sonraki İdare Osmaniyan Edemir'a pey, idare devri fetretira pey, seba piştidayişa Timuri İskilipiji sürgün kerdi. Timur'u destekledi. Vani sürgünü Ege'yi kerdi. O Ege're taşar ardu İskilip. Ülkeden La na ne vareydi malumatime sağlam ni. çok sağlıklı بخاصك مفهم کرد معلوماتو که وانو مبادله دما یونانستان را همه راست نیو Ez vana qey nor rast niyo. Çünkü mübadele saranı Hanzar Navse viste dibiyo. La tarih bane may kani ke nikar jev Hanzar و هشته vist şeş. اکونا یا معلومات مبادله نیشن راست بگو Bingey bane made nişte kuna est beke sara Hanzar و هشته vist şeş davam biyo. Biraz kalmıştım sorum از چورم دو تکه من بیا هرچقاس از مرکز اید من دا از نشین واجه از باشناس کنم Az da olsa لا ام خد گلک کمیزی ببی دوی چرکزان دوی کردان نفوسی که کردان استو اسکریپت زی به غیر ترکان ای بینی استه ilçe nüfusu Türk ve Hanefi. Ama Şarıstan İskilipi, kaza İskilipi Türk ve Hanefi. La her de paranı çeme kızılır makide devi Kurdan yani devi ke Kurdiz tede civiyen esti. Devi Çerkezan esti. Devi Çerkezan hina veş doğru veri İskilipi ne? La doğru veri Çorum de esti. Ben okuma beni Çorum o İskilipi esti bi. Çorum çevresinde, İskilip Çorum arasında olabilir. از تکیزی نو سمدر پرسایه şimdi siz siyasal گلو وری که تو فاکولته سیاست ناسید بوانی تکلیه تو کردان است بی یعنی تو کردی ناس کردنی تکلیه سیاسی نه تکلیه روزانه Kutçadı, çarşı o bazardı. Meçekiye Kurdi yaşnavutinim. Mavacı, vatin Ayşa'ya Kurd filan. Malumat min bu nasıl esti bi. دمو که ته وندکار بی ته فاکولته سیاست ناسید وندکار بی siyasal bilgiler تکلیه تو کردان رای را هنا ویشی بی Kürtlerle ilişkili علاقه تو سبا اینان هنا زیاده بی از نهای را ور پرسنا falan hazırlamak دم وری آماده کردش تیز خو İlgi Helbet, na alakadari medakale askeri ye vistu hote gulana hanzar و 96 رپیا. Alakadari ونا زیاده بی. ای دمده مناقشه بابتان ضعف جیایان دست بکرد. بابت ضعف جیا آرد روژه. ما واجی به بالانسیا ما بین منطقه‌یان. روشلات شیخیه و آخاییه. رفرم اراضی. اوتونومیا üniversite, de meclisi, azadiye çapemeni. Yani babeti bunasi ameyn rojev. Halugam ameyn. Mavaji rojelat gala. Naz zaf ameyn rojev. Niçi yani haberi radyoyan, haberi rojnameyan, çiğ rojnameyan da ameyn nuşteş. Şroveyan balamantim. Bunlarla yani radyo haberleri, gazete haberleri, gazetede yazılanlar, haberler, yorum. از شیه نواجه که 1906 رپی علاقه من زیاده بی. مواج رفرم اراضی، روشهلات شیخی و آغایی، 55 آغایی، سرگون بیایش 55 آغایان. من خبر و شروع روزنامه‌یان یه نی بابتان به علاقه داری تعقیب کردیم. ماشین و نیواج. ته انظار نوسه شش dedi şi asker ne? بله bir de askeri تو askeri خو بدلیس و جوره مرگه ده کرده. اونه بله
Bitlis ve Hakkari. Joka demidi Kurdan rayra irtibat tu yine ziyade bi. Daha Kürtlerle daha Kay semedo kıttı amıntıkadı bi. dolayısıyla olduğu herhalde o bölgede olduğunuz için. Ayrı ver 1906 yevde teklime bi. O vakit çiğ kesbet. Travatini stajı miyane tahsili. Vakti ku merdem sınıfa hireyin ve viyartini ya çağrını, merdem şavetini vilayetan. Gönderiliyor. Siyasal bilgi Maksadı tu fakülte siyaset nasiye. Beli. Bende karek sınıfa hireyin ve viyartini ya çağrını, şavetin şaristana. Vilayetlerde işte kaymakam Te şaristanandı kaymakami het, vali het, staj venin. Yani te hema wendekar. Te dest bi staj ken. Merdem şiyenu vacı dest beka stajı kaymakami falan. 1960 Ma vacı 1906 yevde şaristanı sey İzmir, Antalya, Bodrum, İstanbul est bi. O harpet est. Me harpet tercih kerd. Çile? işte Vistu hoti gulana 1906 pey babeti gelek ciyay amey Rojev. çok farklı konular Rojelat şihi o ağayı, reformi arazi, pancasu panj ağay. Yani ne babetan balama gelek antin. Kay alakayek u nasira. Semedik ko ez probleman cay inand bivina, cay inand nas bika. o zaman Elazığ O çakşı harpet. Ez şia harpet. Yew on bazı xureyla. O harpet tecbe. Mizi harpet tercih kerdim. Harput'ta, Karakoçan'da, Halazizde harpet depede, palıdı, kebandı. Tu canrese kerdini. işte kaymakamlar Kaymakam het, vali het. Semedo kıttı bibi vayri tecrübeyi. Kari rojana sene ben, mavaj keband ezo kaymakam piya maşini devam. Hal kerdişi ihtilafan arazi devandı, vazife kaymakamam. Prosesi hal kerdişi ni ihtilafandı. Ma gelek re şin devam. gidiyordu. Kürtlerle ilk defa Ez reye verin kebandı rastı kurdan amaya. Devanı kebanıdı. O vakit baraj çimbi. Projeyi baraj est. Vajiyani ki do kebandı baraj virazi falan. Ez bahsi yevcay kenak uca Fırat, Mırad o Karasu Perasen. orada 1906 yevde kazaya kebanıdı. Cayuk estede biyan. Fırat yev cay gelek teng o xorinidi. Her iki aynı. dar ve derin Cayek gelek teng o xorin. bulunduğum yerde 1960 Xorin de her iki aynı. Vaciyani ki do baraj vrazi falan. çok derin Ez halugam şini devan. baraj yapılacak. Devandı kaymakami o devirjan be ardimi tercümanik kali kerdin. Köylülerin arasında bir tercüman vardı. Mvat bike vistu hoti gulane 1906 pey babeti gelek ciyay amey bir rojev. O farklı Ne bavetoni ciyan ra yevzi Türk biyayişi kurdan be. 5 ağlar var. Rojnameyan de halugam nüştey nüsyayni. Vatini Kurdi Türki. Biname Kurdki zavanek çino. Halugam nüştey unasi ve jiyayni. Profesörün babeti nüştey nüştini. Rojnameyan de şiroveyi bini. Kebandı, depidi, palıdı, Ve Karakoçan'da Devijan tane tercüman reyra. Problemi xo kaymakami rivatin. Yazi kaymakami şiyayni tena tercüman reyra. Goşdariya devijan biku. ama sorunlarını iletiyordu. Veya kaymakam köylüleri ancak tercüman aracılığıyla dinleyebiliyordu. Ankara'da Ankara'da vajanek herkes Türk'ü. Biname Kürtki zvanek çinu asli Türkiye. Çi unasi vajiyeni o nüsiyeni. Profesörü xabetiyeni ki ninan ispat biki. Latte 1906 yevde kebandı, depede, palıdı. Rastı revşeke zaf ciyayen. Kürtki Çin'a
لامابین ده ترجمان کردکی است. ترجمان چن بو کایمقام قالکردش کردان فهم نکن. ترجمان چن بو کردی نیشین گوشداری قایمقام بک. آها ناروشه سرای مده بی پرسک. هیری آشمی. تemmuz tabaxı o Eylül 1906 yıldı filan ez kaymakam reyra davone kebanra gelek gerayam. Sonra askere gibi. دمو که تشی عسکری دمو که تو بدلیس و حکاری ده عسکری کردنی هینازی Me به بورس وزارت کاران زراعی ونده به. 4 سر. البته ماک مezun بی خدمت و مجبوری است به. یعنی وزارت کاران زراعی جاده تو تعیین کن. سبا خدمت مجبوری. آها سنه که از مezun بیا از ایدای چورم. سی مامور ماییتی یه چورم. ماموری ماییتی زی خورا ایدی ستاج قایمقامیه یا. مثل مامور ماییتی زیاده کار نکرد. از جادشی عسکری. دست به عسکری کرد. پاییز 1906 دیده از ایدی عسکر بیا. Askerdim artık. تو عسکری خو بدلیس و حکاری دی کرد گلو ماشین واجی که o وقت imkan virazya که te hina nezdira kurdan nas biki yani irtibat şuma hina ziyade be. 1960 ونا شش آشمی دوره پرورده 1906 دیره است به. piyade oldu. İstanbul Tuzla'da. Mektebe piyade یه اسکری ده شش آشمی پرورده است. Ondan sonra دوما تو کرا کاشکن. تو سی آسته من شاوین قطعه اسکری. hastayım ben. او وقت به نامه بجایش چیه است به. Becai ما واجی تو کرا کاشکن. توری ترابزون ویجه. kura çekiyorsunuz. Trabzon çıkmış میریزی ما واجی که سیرت ویجه. bana da. ما شیان جای خوی یو بین ریره بفرنی. تا آمینی سیرت از آمین ترابزون. پرنایشی که و ناسی بینه نیرواتن بجایش. آشمان آدار نیسان 1906 هیره ده دوره پرورده کدیان. قره کاشبه. میری چورلو ویجیا. Kura çekildi. انبازه که میری ترابزون یا نه انبازه ری بدلیس ویجیا. Trabzon'u çekti. ما همه هیرن خومیان ده بجایش کرد. از شیا بدلیس. Te bu vaştı خوشی yani. بواشت شخو. گلو رینا سمد ای علاقه را که گاما بین تو بحث کرد سمد ای علاقه را نیسان و گلان ده me bitlis de Kurdi koçeri di. Koçeri miyane Bitlis ra viyartin. Miyane şaristanı ra. Hemzi miyane alaya piyadeyan ra. Piyade alayının Rairi alaya piyadeyan kerdini dicey. 34. Piyade alayıydı benim askerlik yaptığım kulum. Alayak me tede askeri kerdini alaya piyadeyan ahiri su çarın bi. Rair yani Rairi Bitlis tatvani miyane alaya mara der basmi. ile birlikte. کوچری به کری حیوان خو ویارتی بکری حیوانان خو کانتری کری میان هلبت کانترم باری عشیرانتن جنی گدی yani kalabalık kuzaf. Aha me koçeri Nisan o gulana 1906 hiride Bitlis'ti. Ayrı pezi peyniye havteydi az gelek reşin nemrud filan. Yani semeduk az koçeran rera kali bika. تو تنشینی بنی بینی از تن از شینی یو اسکر ریرس شین. بولگ ده کوچران را اسکرک است. از ای ریرشین. تشینی تو اینان ده کار کردنی نمرود ده مندینی. زوزان نمرودی. Belli ki aklı و نفهم بنا که او وقت سرای تو ده نبابت سر و خبتیایش است به İçişleri Bakanlığı است به. ما بورس وزارت کاران زراعی وند. لامه واشتنی درباس üniversite ببا. مواتن سبا درباس بیایشی üniversite قید و رایرک ببو. دما تشی هکاری بله
1936 tîrid. İşte güneyde savaş verdi. Mela Mustafa Barzani'nin Başır di ceng est be. Bi lideriya Mala Mustafa Barzanî de mabinê Kurdan û hikûmetê Iraqê de ceng est be. bu savaşta şöyle bir 1936 hîrê de derheqê ê cengê de feraziyeyeke winasî est bî. Cengê hikûmetê Iraqê û Kurdan de eskerê Iraqê şiyên Kurdan fîno tengane, demok vistî tengane, Kurd şiyên mecbur bibe ki sînora viyarê. sıkıştırabilir. Aha o heng de ganî merdem Kurdan bitebşû. Sînor de bitebşû, izni viyartişî inan nêdo. Yakalamak, sınırda yakalamak, geçişlerine izin vermemek. Sizin göreviniz Vazife şuma o be, vazife askeran yani. Bitlisra, Muşra û Çewligra eskerê hêzdayogê şawiyay gever û şemzînan. Henzar newsê çewres hot de. Belê, çewres hot. Todî ricayişê komara Mehabatê dima. O heng dizî başûr de gormoreyê ku winasî beno. Kurdî Mala Mustafa Barzanî bi ponsê û hot pêşmergeyana dekewênî gever, dekewênî Îran, Îran re rêne dekewênî Tirkiye, yanî ê sînor de wina bi zîkzakan şûnê resênê çemê Arasê. O viyarê renê şûnê Yewiya Sovyetan. Yani 1940 hot de viyartişê ku winasî bîyo. Semedok 1906 hîrê de no tekrar nebû. Sînor de tedbîrê asayişî geriyên. Bi tabironekî Bitlisra, Muşra û Çewligra alayanê piyadeyan ra pêser kerdê eskerê geverî û eskerê şemzînanê amê xurt kerdiş. Ez ê miyanê eskeranekî Bitlisra şawiyayê dibiya. Hamnanê 1906 tîrê de ez sînor de gelek menda. 63. Weyra çameni kerdiş, şumasa kerdini. Mava jî ez komandarê tabir ney, yê taximê biyan. Cayek belî kerde est û planê ku 8 kilometreyî ti asayişê ê cayê temîn kenî, ti nêverdenê kes biviyaro, ti şiyayok û viyartohan kontrol kenî. تو 1964 خودت مأموری مایت کرده. Nara 1964 de eskeriyê qediyayê. Semedê xizmetê mecburî ra Wezaretê Karanê Zerrî ez rêne tayin kerdim. Ez daya xozat. Peyniya 1964 de. Me 25 mengî eskeriyê kerdibê. Normalê xwe 24 mengî bê, ma 25 mengî kerdi. چرا؟ Ordiyê Tirkan do bikewtîne Kıbrıs. Coka me mengek hîna ziyade eskeriyê kerdi. Terhîs re pey rêna Wezaretê Karanê Zerrî tayinê me vedxozat, li ez xozat de nêmenda. Beni Tozat'a tayin etti. Tozat'ta kalmadım. hiç Fakat nemendi. Ez şiya xozat, la nêmenda. Ez şiya Erzurum. Erzurum'da imtihanê asistaniyê bînî. Üniversite Atatürk'î ya Erzurum'î zî newe awan bîn. 1964 sonunda 1964 de ez dekewta Üniversite Atatürk. Xizmetê min û mecburî zî dewrê Wezaretê Perwerdeyê Millî be. مابین üniversite و وزارت پرورده ملی de seni benim. bakanlık Üniversite otonom nebî. Tamam yani o vakit ay hava bir. O vaxt hîrê üniversite est bîne. Üniversite İstanbul'î, Üniversite Teknik ya İstanbul'î o Üniversite Ankara. Üniversite Orta Doğu İzmir o Atatürk hine neve avan bîne. Üniversite Atatürk otonom nebî. Pabeste Wezarete Perwerdeyê Millî bî. Joka xizmetê min û mecburî dewrê Wezarete Perwerdeyê Millî be. 1964 to uca tezi koy doktor amade kerdi. Mütiyanmıştı kışı Silvan Ovası'nda yazı Nemrut ve Süphane yaylalarında geçiren bir göçebe aşiretin sosyal organizasyonu. Tezi tonu ve tezi toyu doktora. Belê. Dima aynı ser doğu mitinglerinin analizi 1969'de doğuda değişim ve yapısal sorunlar göçebe Alikan aşireti. O kitabı toyo ki o vakit tevr zafameni şinasnayene
Doğu Anadolu'nun düzeni neşri. Gero tsemede ne kitaban khoy neşbiyayan düyesi adara 1977 de dest iktidari sernayiş cuntaya askeri dima tepşiyay. 1967'de doktora tezinin savunulması oldu Şubat'ta. 1967 müdafaa tezi doktora be. Sıbatı. 1967 yaz aylarında. O vakit Hasan Hüseyin Korkmazgili Kovara Forum üvetini. Hasan Hüseyin Korkmazgil Forum dergisinde çıktı. Hasan Hüseyin'in şair. Bele. Hasan Hüseyin Korkmazgili Kovara Forum üvetini. Mizi a Kovara'da Kurdane Koçeron seru nüşte veşanay. Kurdi Koçeri Roşelat Şeyhi Ağayı. Ne babetan seru min nüşte veşanay. Forum dergisi o zaman 15 günde bir. Kovara Forumi o çağ pancis rojandı reyk vejyani. Semedi ni nüşteyan ra reaksiyon ame. Tepkiler. Reaksiyonu vendovara yani resmi. Çapemenira. Çapemenira. Doğru vere Cumhuriyet Halk Partisi ra reaksiyon ame. Çapemenira reaksiyon ame. Yani reaksiyonu negatifi. Reaksiyon negatif. Yani no merdem çünü senu, vazanu savaju, vanı Kurd, mazvani Kurdki estu. No merdem vazanu savaju. Vuna çünü senu, ninan kotra piyanu. Reaksiyonu vunasi ame. Aşmane hamnani ye 1906 hotidin. Payizı 1906 hotidi mitingi rojilat bi. O vakt ravşeke vuna peyda bi. Fayda tede estu ku ez ayavaja. Sereki komelaya vendekarane perverdeyi berziye rojilat u başir rojilat Anadolu est be. Nu ambaz fakülte ziraati de vendekar be. Diyarbakırlı bir yer. Ambazı ku Diyarbakırış be. Fakülteye ziraati de vendini, o mizi fakülte ziraati de dersi sosyolojiye devam dayni. O vakt sebak profesörü falan çim bi? Asistanız şavutin dersan. To o vakt asistan bi. To doktoraya xo ne kerdi bi? Asistan bi. Mavaji hem vere doktora hem zi doktor repey. To bahsi Erzurum kel. Fakülte Fen Edebiyatı da dersi sosyolojiye peroyi, fakülteye ziraat edizi dersi sosyolojiye devam. Nara o ambazı ki sereki komeleye vendekarani perverdeyi berziye rojalat o başırı rojalat Anadolu'yu ben zavameyn odaya mı? Ma kali kerdini, ma taraknayn. Ey nüşte minik kovar dizi takip kerdini. منو انبازی ما در حق این نشتهنده قصه کردن ترخناین روز مراوا های میتینگ بینی دیاربکر'de Silvan'da falan miting beni mitingi zaf kalabalık pankart yeni gernayene kali kardeş beni tizi dersi sosyoloji dani latini babetan da alakadar ne beni yani te mitingan da kat alakadar ne beni la hadiseyane komerkiyane vunasiyan ganite takibi ki keko İsmail falan. Yani ez rahna kardı. O vakt mitingan zaftay rojnamayande cagravtin. Beni eleştirdi. O zaman mitingler gazetelere çok... Rojnameyi 6 ripeli nest bir o vakt. Çı zana? Ripeli pancını da haberika hurdilek. Evet. Gazeteler 6 sayfa çıkıyordu. Ne bileyim 5. sayfada çok küçük. Yani ne vaştini ve şi bahsi çiyani en asarından bu. Beli. Çapemeni de der hakkı mitingan da za veş haber için bi. Belki zi me estbiyayşi mitingana en asarından embaz raşnavat. Mizi eyra vunavatı be. Eka tizi ardım beki ma piya şiri mitingana ki nikara pey beni falan. Beraber gidelim falan. Dımacı ma piya şi. Ondan sonra beraber gittik. O ambaz yine vaşo. Ez name ne vaja. Profesörü ra takavut biyum. Profesör.
Dima şma piyaşi. Mesela Maşi Agri, Maşi Dersim, Peyco Ankara, mitingan Rojalat ra tavr peyen Ankara'dır. O an bazı ucat tevkif bebe, az o vakit Erzurum'du biya. İşte Be enava çend miting di, az beşler biya, az sey tamaşakarda o beşler biya. katıldım izleyici olarak. Elbette o analizi koy der hakkı mitingan de ba'de cunuştu. Elbette az beşler biya, o mesela az mitingan de rastı Behice Boranı, Onlar konuşuyorlar. rastı Mehmet Ali Aybar yamaya. İnan kali kerdini. Tarık Ziya ikinci, Behice Boranı, o Mehmet Ali Aybar mitingde kali kerdi. Mitingan rapey menüşteyik mitingan analiz kene nüşti. Mitinglerden sonra mitingleri analiz eden yazılar. Nezi kovara formede veşaniyay. Hemzi sey teksir veşaniyay. Teksire ko hina hera. Bename doğu mitinglerinin analizi. Mavajı sen nüsha teksir keni ama bazen okura vela keni. Diyorsun arkadaşlarına. La o vakit se kitabı niye başan ya? Ne? Ne saranı peyanan da başan ya. No teksir be. Mitingi sara 1906 hot de bibi. La teksir 1968 veşaniya. Ez se peyniye 1906 to hevti zana. مردم شین و نواج. آها نو پروسس به دست به که تضاد من و دولت یعنی دو میتینگلرنن analizi nüşte در حق نابابته beşler بیایش منی میتینگان takip کردش منی میتینگان در حق اینان de nüşte falan nüştüşeme دی bir sebep ki üniversitede vereme muhalefetek peyda bu. Der hakkı mede tahkikatan idariyan dest bekert. Te beşler mitingan bi. Te be çi amaç beşler bi. Te çiri beşler bi. Sabah tu çi mana khwasta. Yani çiyo ku se tahkikat. Tahkikat idari. Çiyo nasi tura yani pers kerdane. Te çiri beşler mitingan en asarınan bi. Amacın ne? Amacı tu çiyo. Fikri tu çiyo. Persin asarın. Sara 1968 ما beni de dersane medizi gegen mefhumi sey persa rojalat kurd kurdki viareni. Oni dersande wendekar sey notinüsen. Nara wendekarane MHP'yan saba mefhumun sey kurd kurdki persa rojalat partiye karkeran garay mikardı. Özellikle Sara der hakkı mede tahkikatan idariyan dest bekert. işte MHP'li öğrenciler bu Kürtçe Doğu sorunu gibi, İşçi Partisi gibi kavramlar. Yani Tivani Kürt, Tivanzani Savaş, ma Kürt estu. Be name Kürt ki zvanik estu. Tiniçyan Kürt rap yani. İşte benim hakkımda idari soruşturmalar açıldı. Yani Kürt diyorsun, ne demek istiyorsun? Kürt var mı? Kürtçe diye bir dil var mı? Bunları nereden uyduruyorsun? İdari soruşturma. O vakit İşte Orhan Türkdoğan, o da asistanda. Orhan Türk Doğanzi asistan be. La asistane ku bıkdem be. Ey ez ihbar kerd biya. Tahkikat idari ne ihbar sara dest bekerdi. Pardon bu Demek verme kitabı ki Profesör Orhan Türk Doğan idi. Derhak zazayandı. ilgili Vanu zazay Kürni falan. bu aynı profesör No muhbir aynı Orhan Türk Doğan'ı. Oyu. O vakit asistan be.
مرا زاف بقدم به O zaman böyle diyordu. Şimdi de zazalar O vaxt bu ne vatini? Nekazı xabitiyonu ki Kurdun biyayış zazayan ispat bu. Mae ucaca verdim amusta. Başut ki mahkemeyan de muhatabı ne meseleyan bi? پروسس نه تحقیقاتان ایداریان 1968 به تودی موات که از شاوتا درسان سوسیولوژی دوان یه فاکولته زراعتی و سوسیولوژی پیروی یه فاکولته فن ادبیات ای درسان من یه فاکولته زراعتی دوام کرد لا نوارده از شیر درسان فاکولته فن ادبیاتی No semedra. سمد تحقیقات اداری را نوردم 1969 üniversitede hadise wendekaran est bi. Tay wendekari gelek re amen odaya mizi. Ma kali kerdini, ma münakaşa kerdini. Wendekar şorşgiri. Ma vaji gelek wendekari. Ne bileyim, pek çok öğrenci. Wendekaran Kurdan ra nagam kesiyan virito. Onları hatırlıyorum. از خبرتینا که بیاره ویری خو مثلا احمد آراس است به وندکاران شورشگیران را کادر مانگا است به تزانی کادر مانگا بعد کویان نور حق کشیان Kurtuluş Ordusu'ndan galiba. Evet. Evet. بعضی که ایزی است به از اینی نامه ای آنا ویری خو Veya cephesinden ikisinden biri. تودی دمک راور جنیا ای مرد بی جمگیل Sinan. Sinan Cemgil. Sinan Cemgil Reyra. Geçenlerde karısı ölmüştü ya. Cemgil. Sinan yok. Sinan Cemgil. Kay Sinan Cemgil Üniversite Atatürk'ü de wendine. Atatürk Üniversitesi'nde mi Tabii, okudu? tabii. Sinan ODTÜ'deydi. Sinan Orta Doğu Teknik Üniversitesi de bir. Kadir Manga Üniversite Atatürk'ü de bir. Tamam. Tamam. Kadir o Sinan Cemgil piya kişiyay bir. 1900 hotay yevd. Aha ambazı bu nasi est bir. Üniversitede halugam hadise wendekaran kavmiyayne. Yani der hak mede وقتنك وندكارن في تكنن بفكران خرابان مزجي إينان حرمنن فلان أها بيني ني تحقيقاتان إداريان از وظيفة جيريا Bıyık oğluydu. Hatta rektörü ra. هاتي ركتوريا üniversiteyla. O vaxt Kemal Büyükoğlu rektör be. Kemal Beykoğlu. آشما تموز 1907 از وظیفه گیریه حتی ویستی تموز ده تحتیل عدلی دست بکن و آروش از وظیفه گیریه قیس سبا نی هانیو تحتیل عدلی دست بکنم Bir şey de yapamadı. Yani ne şenu çiz beko. چیه کونه حال بکو محکمه نوبدر فلان است Başo to sekerdi. Te ucayra peşikoti. مراجعات دانشتای کرد تو دی چیه کست جروانی وندرنایش جا اردش قراری دانشتای قرار وندرنایش جا اردش قراری دا لا رکتوریا üniversite نو قرار نیارجا Mahake üniversite esto. Aslı خود çinu. چنو حق اینانک موظفه üniversite برزش چنو نو سمدره چنو و هنگ ده هینا در حق مد تحقیقات و عدلی چن به تنها تحقیقات اداری است به یعنی سمد که تحقیقات و عدلی چن به حق جزادایش است چن به 1969 به نارا گوره قانون üniversiteyan یه وقتی گانی تو دمک سینور کرده ده دکتورا خو بقدینن Kanununa göre اکه میان وقت ده doktora yapmak durumu. مواجی 5 سری Süre içerisinde diyelim 5 yıl. اکه میان وقت ده تو دکتورا خو تمام نیکی Tamamlayamıyorsanız üniversitenin öyle تو وظیفه را ارزین گوره قانون üniversiteyan یه وقتی صلاحیت که خوی و ناسی است به Yani te gore ey vazife açtı. Ona mı uydurdular yani? من دکتور خو وقت خود قدینای جو که از وانا o bakımda onun için diyorum. Geçerli benim değil. görevime Kanuni niyo yani ne şeni karar ek münasibi değil.
şöyle savundu üniversite Danıştay. Karrevetişimiz galettı. Yani üniversite otonoma, heti cigeyrayiş o etüdan ra otonoma, o semedra karrevetişimi galettı. Araştırma, inceleme bakımından özeldir. O bakımdan Mevuna müracaat Danıştay kerdi ve üniversitezi xovuna müdafaa kerd. Üniversite ma otonom niye? üniversitede şöyle savundu kendisini. Bizim üniversitemiz özerk değildir. Maşini biki yani. Maşini bik, aynı una. Maşini bik. Üniversite ma otonom niye? Tabihi kanuni üniversiteyen niye? Joka maşini. Karani nasarının bik. İşte devletin Maşini muamele nasarının biki. Yani seba bakimendişe devleti o milleti, seba veşiye devleti maşini muameleyen nasarının biki. 1907 از کار اشت قرار دانشتای وندرنایش جا اردش قرار تطبیق نیبه نای سر من انقراد مراجعت فاکولته سیاست ناسی کرد او وقت ویرز امتحان آسیستانی سوسیولوژی است Tabii imtihan da kavtu uca. من مراجعت ویره کرد işte orada göreve başlayacağım. دموک من انی وجد دست بکردن نارای üniversite Atatürk'e karar danıştay وندرنایش جاردش قرار آرجا fakat meydi Zani kit da kavtu uca. سمدک بشی پای پرودی Aha. Zani. elbet zani سمدک پای پرودی قرار آرجا o vakit mabeyne fakülte siyaset nasi üniversite Erzurum'da ihtilaf kovu nasi peyda be. Dest pek 1907'de az edi fakülte siyaset nasi de biyan. Kim de geldi. O vakti cun tamamı. Tabii Beli. Düyesi adar de cintame iktidar. Narezi tudi dosyayı tahkikat idari est bi. Az vazifere erziyabiyan. ile ilgili dosyalar benim görevime son verilmişti o dosyalarla ilgili olarak. Dosyayı Dosyalar از چه زنه کمیتانی اداره عرفی دیاربکری، اداره عرفی آنکارا، اداره عرفی اده ناری. komutanlığı Cayan rame şavtane. کمیتانی اداره عرفی استانبول ری چه زنه؟ دوسیه همه کمیتانی Bakırtık Yönetim Komutanlığı کمیتانیان اداریان عرفیان ری شاوتی. کمیتانی اداره عرفی دیاربکری خو وظیفه‌دار حس کرد. آها سمد دوسیایان تحقیقات اداری را فاکولته سیاست نازی de استپیشتا بردا دیاربکر. Kamcın tarihte. نویسی حزیرانا 1907 Üniversite verdi. از فاکولته سیاست ناسی de تپشیه ماموسته ما ابراهیم یاسابه از ماموسته را اوده کدا رونشتیم ماونا وره یوبینان رونشتی بی از وانا قی استیمنیک به دکوت زاره او مپرسه و ما اسماعیل Beşikçi gerini falan. odaya girdi ve beni sordu. İsmail. Vat be İsmail Beşikçi yaza vat be mavazeni vistik torera kalbi ki Benim demişti. marayla bi ma pia vejay şu vejay şu. Ez berda be Diyarbakır. Beraber çıktık. Çıkış o çıkış. Diyarbakır. Diyarbakır'a o zaman sizi O vakit seni verdi bir Diyarbakır. Be Arabi. Beli be Arabi. Ankara'da epey dolaştık. Elbet o vakit ma Ankara'da gelek gernay. Mama komutanıya idare örfi, dumacı merkez. Beni kim Semedi formaliten ra. formaliteler için yani. Kam mı geren? Yani yevi tepşeşimi vaştu. benim gözaltına alındı La mı? o kamu sebe bandiyar beşi ey ma gelek giray. Maşi komutanıya idare örfiye Ankara. Merkez. Komutanıya merkezi ya cendirmeya. Duma emniyet. Emniyet Ankara'da fam bike idare örfiye Diyarbakır'ı ez vaşta. O ez berda Diyarbakır. Başo nöbentardı ez do çene be persan. Ne habata toya der hak aşire alikandı. Kamcın tarihte bir 1906 1906 a var cigerayı şek bini.
تز اوب سباتا 1906 هوت دبن پاییز 1906 هوت دیسی سمد نیم میتینگان روجهلاتی را ایدی بینتر منو اداره ده تزاده که او ناسی دست بکرد. سمد نایرا آمن ویرمه گرو سی وارجی گرایش تنا آخبات تو استا ارچکاس دو میتینگرنن آنالیزیزی مردم شنو نواش خبات توی بینی هنا زیاده اتودی در حق مفهوم متد علمی ده باشو گاما بینی توات به لابلی اگه ممکنه از وازنا بنینا به دتای بزنه تو خالد تای مامستایان انورسیته دوچند پروفسور یانزی اسیستانان انورسیته آتاتورکی کرد به میان اینان ده اینانه که تی اخبار کرد بی و دمازی محکمه اداره عرفی ده توسر و ifade da be est mi? Vardı işte. Est bi اینانه که komutanı idare örfi de ez ihbar kerdi biya rektör bu xwe. Rektörün kendisi. Kemal Büyükoğlu. Elbet. Dekanı fakülteye fen edebiyatı, dekanı fakülteye ziraati, dekanı fakülteye tıbbi. Name inan nini vireto? Rektör u dekanı mi ihbar keni, la ihbarname name tay profesörün zestu. O name wendekaran MHP'yen zestu. Yani wendekarek dersi sosyoloji piroyu wonen. Genel sosyoloji dersi oku. Gelo mamostayana inan efit kerdini. Beli, nezdi şeşti teni wuna vani. Beşikçi para kardoği kenu, beşikçi bename Kurdan bahsi tayina kenu, beşikçi hainiye velat kenu, ihbari wunasi. Başo ek Ahmet Diyarbakır o toser o ifade zi da esbi. السرح 1907 يود تبشته وبرد دياربكر أزويرة توقيف بيان دعوة بي أز برد إفادة يو هوتي مياند أز سبا إفادة برد سوجي عسكريات او وقت ناواجين تبحث كردان كني ما شارك وناسي أستو زوانك وناسي أستو عين وقت إدعا كردني كن أز بروباندا كومنيزم كنا يعني هتكرا بروباندا كومنيزم aynı vakti propaganda Kürtperveri. Söz ediyorsun. Böyle bir halk var mı? Böyle bir dil var mı? Aynı zamanda komünizm propagandası yaptığım iddia ediliyor. Yani bir tarafta komünizm propagandası, ayrıca Kürtçülük propagandası. Elbet gore maddeyan cihayan cezayından zeste. Elbet. Birinci fıkrası komünizm propagandası. Kısmı yavuniye madde savçavrası deyinde sebep propaganda komünizmi. Kısmı hileyinzi sebep propaganda Kürtperveri. Aroj ifade gelek ramip. Me nüşte xo müdafaa kerdi. Me va Kurdi esti, Kürtki estu. Xura me ne nüşti bi. Me ne müdafaa kerdi. Savcıysi no müdafaa kerdi. Şemme sey süce xuro xuna tefsir کرد و نای سر dava abi. Ve bunun üzerine dava açıldı. Aha zimistan 1907 diye dizi no rektör dekani çend asistanı o çend wendekari semedek mahkemat ifade bidi ardı Diyarbakır. Birkaç asistan ve birkaç da öğrenci huzurda. نای در روز رامد او وقت ما اینان را گلک مناقشه کرده اینان زباتنی کرد چینی Sürdü o. Ben o zaman onlarla epey tartışmıştım. Onlar da işte Kürtlerin olmadığı. Mahkemeli tımnakşa keni. اینان واتن کردی چینی کرد کی چینو فلان Mizvatini be havaya objektif esti. İçinde Kürt oranda var mıydı? Miyane inan da Kurdizi est bi galo. Peki Ben hocam, ok est bi. Anlattığınız özellikle Başo mamusta mabin rahan da vakt viyart o Avru Türkiye'de edi hama vaje herkes SBI'yi Kurdan kabul kena. zaman geçti ve bugün Türkiye'de Faham bike çi ki o vakt vaje yani rast nevi. Züre qaysi bi. o zaman söylenenler Ema Mustahin üniversitede kes esto ki Avru xuraxne کرد و غلطی خویا ورین راست کرده
Yani tu şmakat rastı yevbini yeni. eleştiri yapan, o Evro tevre inan senin o. düzelten Tişyeni nababeti de var mı? Çiğvacı. Karşılaşıyor musunuz? Örneğin onlardan hiç karşılaştığınız oluyor mu? Nedir tutumları bugün? O konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Karşılaşmadım. Ez rastî inan niyame. Ez rastî inanî ki ez ihbar kerdam amê mehkeme de ifade daye û niyame. İnan tayê niştê wî nasî niştin. Sê Orhan Türkdoğan. Na babetê de tewrê devletê inkar. Yani inkarê Kurdan, inkarê Kürtkî. No siyaseti resmi ye devleti. Devlet no domna. Elbette roja euro edi neşiyeni ne siyaseti bedomni. Tekoşine ki gerilayan be. Prosesi ne tekoşini de wini bikin edi devleti neşya ne siyaseti bedomna. Narayzi estbiyayış Kurdan kabul kana labele name ey panena. Name mesele panena. Yani galat panana. Vazanem manipüle bika. Name ey galat panana. Name ne mesele ye rasti panena. Ez baver ne kanak ne kes xurax nakin. Devlet dizi ihbar kerdokhan hepsi xurax nakerdiş çinu. Rayna be havaya ki ideoloji resmi devlet, raya resmi ya devlet müdafakin. Şu veya bu oranda yine savaş. Ne demiş İmam Efendi? İşte bizim İskilip'ten de bir anarşist çıktı ve İskilip'imizi lekeledi. İskilip'imizin şefli adını lekeledi gibi böyle şeyler. Babanız da camide o sırada. Evet, o da ne bileyim böyle bir baygınlık falan geçirmiş, eve zor götürmüş.